Halo nam mi te zo si avelin ni khopa tuni ni sim khat atha som le thani kumsang ni le som ni langa ni khu in jong mun chum chuma pa na thu su la khom ho ei ho pa wa hin ki le do ho hin chuta le ei ho pa mong monga hin ki su do ho sim phung na anane ki noitin mun tina kun phat sot ta zo hi jong le thu su ngai dinga hi chi chen la hung lu nam mi te zo si avelin ke man ka hin lim ki novin tu hin khungai sot lowin thu su chu hin siming kating anangai pan ki taw hite galzam ho in lam akilian diuwa galzam hon governor chenna ras bawan maya ki phinna ananeyo zanhi chunchora chanpur kangpu pi infal west le infali sakun meilhei galzam ho in lam akilia theina diuwin infal khopia governor chenna in pi ras bawan maya ki phinna ananeyo vinahi galzam ho relief kema ha sata a khusa jingla yuwa state government in sangai festival nitnum agun na chunga lunghlai lo vet sa na hichi ki phinna hi abolu hi ati hichi ki phinna apang chorochan pura kun hungal jam abung meitein aseina achun galzam ho ha satna gel kho lowa government in gamsunga chamna aum taitia sangai festival agun ji a hichi ki phinna hi ki ne hi ati malama jong relief kiama ki lelowa ki phinna hi ki bol jom jing ding a hi ati Sri Lanka gama cyclone ditwa aji amodlem mi zani le somle ni lingta mi zani le somle git ki holmo na lai huipi le gupi ki thu cyclone ditwa aji in Sri Lanka gama mi zani le somle ni amolem tan chule achi sa Thursday ni khwa ki pat tu chan hin mi zani le somle git na ki holmo tai tin zan hi ni la 4 pm vel chun Sri Lanka Disaster Management Center DMC in phun do na ananei jina hi Sule hichi cyclone ditwa aji hin in ku 2.73.606 akun mi 9.98.918 in ganthei ha satna atu tai tin DMC chun asejin hi hichi huipi le gupi ki thuna cyclone ditwa to sina kun mi hu do le ki thu pi na piding in India Sarkar in National Disaster Response Force NDRF akun personal 300 chule India Air Force IAF zong asoli nahi chule mi pi boina tu hoa ding angai cha relief thil tampi zong athot ni nahi ati Assam gama zatlenam group SD status pi ding deilo najia tribal student hon ki phinna ananeyo Assam government in gamsunga zat group ti chu tai ahom chutia moran Coach Rajbongsi le T tribe ho scheduled tribe ST status pi ding to gon anei deilo na zalin achi sa ni sim 29 November 2025 ni khochun tribal student hon nasata in ki phinna anabolu vinahi ki phinna nei sim lai ho chun Kok Raj har a Bodoland Territorial Council BTC Secretariat anabulu vin kialkot chule asunga thillelo anasusi uvinahi ati Hichi zat gum ho hi SD status akipi le gamsunga bodo mi te ho political educational chule economic lampang asu chauding a hitia simlai ho chun ki phinna ananei wa hi achi sa thani sunga chun hichi zat le nam gum ho hin SD status akipi na diuwa ha ta aki phinna ananei wa hi akiti KIM election le assembly song ki phuna a thado in pi Sadar Hills minchong sumong na ding a thado in PGH ki wakun het sana to the president thado in pi Sadar Hills subject KIM election le assembly song ki phuna a thado in pi Sadar Hills ki minchon sa thu pu amasan na komwa ka hin seinom chu KIM election le assembly date 4 December ni khuwa hingbung khupi muna a na dinga sung ki phuna li sung ki ta ado la a thado in pi Sadar Hills ki minchon sa hi mi pi he na hondo a hi masanga na su mong sa diwin thado in PGH ki win team na le het sa na ka hin neu vin hi aji chu hi chi chung thua hi thado in PGH ki to ki het tu na imacha lowa na ki tonga hi ji in thado in PGH ki win a ki pom thei pun pomjong a ki pom pui
hi chi thu hi amin chong thado in pi Sadar Hillsten mo pu na hin la uwa aphan homa na hin la do sa uwa na hin su mong sa diwin ngan si na hi tawve General Secretary thado in PGHQ President thado in PGHQ Sumthing lo dangka 57.77.700 le mili security force on anaman achi sani simsom ni legit November 2025 ni khochun Kamjong district chasat PS hop sunga phaiko outpost MVCP muna security force on galgu bol na to akisam kaya mansa adinga ginmo sumthing lo dangka 57.77.700 57,77,700 anamanda ovinahi Sule hi chi sumhin pu mili zong anaki ma thai na hi akiti akiman mili ho chu mangmin thang ho kip akum som ni lako CI San Village Sanapati District Mangjoi thang ho kip akum som ni la sagi Seijang Village Sanapati District Ningnai hoi khong sai akum som ni lako Seijang Village Sanapati District Linpu khong sai akum som thum lako Kangpu Pi District Manipur thinglanga ding atum be a budget kisim na ding a lekha thot na ki nei chu India President in Don Butna hin nei han Income Tax Principal Chief Commissioner Lui K Timothy Jiming in Manipur thinglanga ma dinga atum be a budget kisim na ding a lekha thot na nei chu India President in Don Butna a hin nei nahi hichi lekha thot to kisain President Secretariat in hichi lekha thot petition hung kipi chungchang gial khona akinei na ding in India Government Secretariat Economic Affairs Department Department of Expenditures le Ministry of Home Affairs yenga thupi anei tai chule hichi chungchang hin Manipura sumla pai din mun Manipura thinglanga ding budget chungchang chule kiwai pu kiwai hopna vetchil na dingin India President in to gona pantai tin Timothy Jimik chun aseji nahi hichi to hlonin achi sa kumli sunga infal phai chamle thinglang hills area hoa sumle pai din mun thinglang hoa project nga dinga sum sanction ki bola hinla a hi na bonga na to na umlo to kisaya document chule evidence za kai phatia koi tup su tup na dingin Jimik chun thinglanga lam kai ho UNC chule stakeholder ho zo si hi nga team na jong ananei ji nahi